Dungialon damang matutup di Perbadia, Iman Awas Nori, Tasaluna, Sigodut Tasiganut Mari. Anak-anak terlamami, baik kamu maju. Sianjur mula topa, sianjur mula topa, baik kamu magodang mula sepedomu, matu godak soba. Satu pohon yang mata mardua di bata, nama mengaliat nama kami, alih roha merek tidak didiki, sehari mengaliat, joroha bekamu magodang nama bertusi. Somoni madiamu hasuto si matupang siap kami huria somoni penawi terpek kami setuat tamana masuk somono halai si tutua medohoron nami mesi tambah tua pertinggo man si borong horas mahita selalu sorma tua debata amat tongko nama ngarorot sa solu sa tubortia satu garas nunga saha bi buka hami baga satikion ulah las niroha sesaha mahita selalu na tukang gawe de paro rasa jalan totok magira mati Tuhan sonari binasa pertikian Tuhanmu mau nerek tutiki ala huwoto hamilo pargolo rohamu asa rohami mano panupahamu ama pergi kami asa huwoto panupahamu yo pamulan yuria nami bai mai tena marolo polo politiki marolo polo politiki ayam pito usia susi kamu suge megemai saya roha kubandoki sorami iki yuk cumaje sudah sombong nami hama kapangulan yuria siap saya saja mati sakit di mana tino gola-gola pangarahuna susoni besok nami pandongan ringi suara udah apa pas-pasuna mati wa apa di tanamnya asatan ini mah ya baik undang bulan-bulan terus bagon matur sobat-sobat kami naik mandor lihat komparan juga si atu bang asa horasi dan jalan pas Tuhan baik makotan lihat jadi Gabi. Ay, si Laguna. Yeah.
Tuhan. Dihirakan marah-marah ni para itu kasih matubang tungguran ma pasu-pasuna mundur mamu mana saya tangsa mo mundur ma apa no baru beri bagai setikyon lima di nama muka kita membuat Tuhan di gondang naik pasal pertiknya Tuhan ini lima kerajaan di baru beri dorong di beri guna lasrohana di bagai setikyon jadi pada nani bagai setikyon Gabi. asa jubolo sompa kami raja di udah nami di bagai setikyon baik ma obarna tusi mari tuhatta molate mang diita selalu na sawani mali amula ulanan dinaro ami mano pabura janami tuk sawani be ombaki aroro na mano pamu bakar kanyang mamura janami angiat jak kali bodi nyari boi mano na mano pamu yakay rumengan alai di bagai setikyon nakon ko baduluron nami sawan holong nirwan nami bubori tu pengantin baru kawan di bagai setikyon jadi dia muna pengantin baru asa baru terlaka Ramadan halainang olo jadi orang semua kita teh ada madopek tak ai adok kata di tua na di hari hoto kali dia begini boleh manotor di bagai setikon di kon boleh mandor heme jadi bandera ni jadi asa pasal kami silas kirohanami iba tu harus boleh di bagai setikon Nanti mau tahu Iwan melagunan awak kartu sih. Pada diriku yang kini jauh dari sisiku, walau diriku ingat selalu padamu kasih yang ini jauh.
sampai kempu baru bere itu ke Simatupa lalu pasahan tol sama si Bastiroanan kata di dua madok titin golang-golang sama Karuna tuk soal ini beda bola kami si Bastiroan kami bata memang goyak ke pasu-pasula wabo persoalan kami na to ada paham hula-hula tu kami di otamu no pole no putai dalihan na tului so pamar hula-hula ele madoro abang sahuta jadi nung alas rohanami madalo sabi-sabi na pinasaan muna tulang-tulang muna mapason tulang muna nung alas rohanami asabago no naman hanto lolo naman romian oras sama naman galo dalo sabi-sabi na pinasaan niya kaburo bahwa semua kaburo namin nama ganyan ama parusin namin ada warung yun on naman margati-gati on naman margati-gati benon namin jadi asalaw kami manabi-nabi akaburo namin baik ba ito na humpartusi hari panas logo di hari dia mau namar birok kadang-kadang itu si birok ini kalau namar birok video itu larga itu cinta kamu bunga pemahamin son lima sian kesatuan dua Simatupa jadi kita sendiri udah menentu di golang mah untuk semua sedia kan dono lasmara magkalo pesan nami lumob itu sinopri karena ngapal haso takko di kesatuan ni Simatupa aku untuk petanda diri pakai terus jadi asa gabi kita sa luhutna jadi pasal Taiwan nono tuga siap kesatuan ni tuga Simatupa. Jangan buat di kita sudah. Anggota ni kesatuan tuga Simatupa. Tanggal 27 bulan baru tepat hari Sabtu. Bulan tahun kita di Tenada. Di jauhnya mata sigale si Burian. Asal rode lagi kita sudah. Kan musik baju musik kami.
Ah, sebasan kami sekisah ano. Bajo asa hatani. Udah nabi lembangan. Harga siagian. Harusnya 30. Kumpasa hatai Muhammad tuamu pertikian.
Firtodi boras libur-libur songon hatane tua mah firma poki bol-bol paconongan firma todi munamang guru nami julu-julu manang pangopan si titik si gopa golang-golang pangarokna otik sesadia boras si Firtodi naubuak kami bagodang maapi nasuna saat disulu masa tubotian ngasa kami rotu puguni alaman muna sahak mai tatu panggabean uhuk tukarorasa jadi ala di pasangan kamu rohami tulang munasiaha suang soni batutu amun guru nami si burian batutu untuk kita modok molate tuduhat kapat dengan basi batutu amang guru si burian gabi amak lalu liang maju nami kisah gabi itu lah gabi di nong mapui tadi puguni alaman namarap panggabat jual si gonggong nasa isina lagi taran anak pare pasang itu ase adong hatani nama tua dapat dok titi mal burung males di rumah otik sosadia songon boras si Firtodi naniwan nabi tulang siahan saya itu godang matong anggo pinasuna sahat-sahat isolu mainna itu butuh botean di 300 nung nasahat si Firtodi dilewakani saya tuhat tamatong namang gogi pasu oh lihat mali hamu ngurus si burian tima gak perjulan nada gabi majalah horas raja nami roh amu tu puguni alaman nami perjodoh dulu nami raja nami so kata si tua-tua kasih di boras pirno pinasa mutuhani asa dari si tua-tua nama dok bago dan nama hanto dono dan nama rumian horas kami nama daro horas si Firtodi bisa kamu udah nami sekian horas mamu udah nami nama kalian raja nami along luhatan si tua-tua nama dok awan pagdolo o kayu to kapuli o bato kapakata yota dia di 50 ito patorong muna do guru mo era na ito rohanami pete so patoramo asa pagdolo han di Roma no balubamo so ko podan yo putta na pagdolo so ni maraja nami mana no pahuda nami baik bagai pena dong sino ni partita no saat kami siap kami hula-hula muna siagian manang kuan di bawah na rabdo nasa hula-hula ala rodo hangu manu-manu bahami marbunga-bunga tangan nami jadi sokan hata ini tua-tua ma bagok na maralto mana tubuh di robean oras mahami nasa hula-hula muna nama jalo tutagba na masikatnya mua ope neng manortoh mami tujuh ma guru nami do hela nami oh tujuh tradisi lain silain para de begitu yang mana tuh mami hula-hula guru kaceta do dihokan ido kali ini jadi mangido kami tu di bata Jawa anggiat dididang di meme di bata Jawa guru nami dohon elan nami atau marhopa-hopa jadi bayang maju luguna ala neng rohami madami nabi guru nami dohon elan nami anggon togil maju ben togu kelen di mana jadi maju
tulak rencana Tarsingot aroh nami nakin iman namanya badai hamu. Tuk songot dia be amang baru las marah munake. Langsung ni ibu do elan nami do ibu to nami nama tua ke. Langsung marah munak. Asa do nami atau sok katanya tu tua. Asa si titik masih kopa kolong lampang narok na. Tuk songot dia be papairan nami. Ima songon pasti bodak ni buru nami. Kasih marah ni tuan saya godang matong pasu-pasu na. Jadi lala. Tak pola be ahai tak ke mamer tutiki. Tortapasa ma tu amang buru. Amang permusi nami kalau nang sinung kayu manortor ima super pur margis yakin nang akar rombongan adok kata itu tua mado dibalikin do anggo matio mual nitio di panaman do anggo panatapan badamang masih tio las badumwa tu hasa Cici permata ikau datang sampai do aku nado siram tawahan tulang nami si Barani bona tulang bona nyari satu tulang lagi usia turi semua ni bapak ngorong nabi tu hamu dan lumai na tuang kadong asahuta Roma hamu raja nabi nakaning diwak kami dawara si Turitodi nahonang mayatong sa onirok na tua-tua sa purmay napok iba baru mapasalaman pihir metod dita sa sudaran julu-julu manang dohong pangamoy sama ni mamang baru so urhap perbuay nang di pasatami matuwa mamang baru na butuma pasataw ba ito rin namin atami di po guni alamang monon adong menak iniwag kayo perbuay pir nahonang matutus ako natin tigwa-gwa Pirma poki bol-bol pas samutan. Pirma tapi tersaluh na muju-muju madi kita na. Ini masih gopa kurang nelos tuh. Musoni pa perbuat ini buat kami saya tuhat tama naman buat ya kata. Sa solo sama tu baru kan. Nunggu di masa tay perbuat itu kamu na. Sa mela gue kebayan. Saya tong di pas-pas itu. Neng bokak main kalau pahuli. Nabi mau nanyari. Kau tulang bagi hukai mana opat ini. Gabi.
rohanya kapal keling nomor soba dari jasa purba sa pusara sebelah jujung arong hulia kami orang marian tanah muna dakalan yun ina janami asori kena buta pati bahan nomor pamu asati timana tinopa tutulo bolang umar parau tu soni tu soba na keling muna tu amu udah nami ulang bang kopas pasuna na tutup tator terhamu kami dito manalaman muna buwek kamu marmare-mare ng dohor tangan nami kami betong martang yang nagomos matlamat talibata asa dohonom masongan ito pala na tua-tua bakit namarhak tumain na natubo di garda ni Robeyan horas mahamit to suri biak kaulang-ulang muna nila magdalo marliba ganda may dihamu amang baru asa taplat na yung baru songan ito pala na tua-tua asa tapulo di subagat bumanda di bolo di pangiringan horas mahamu amang baru na yung marga sibulia di namarhamarang di tungkakas ito di berek tamu hamu apalah sa umuran Terus satu sih, dua meter. Saya pinalai mermeme mahamit tu bere doh buru nami. Baik kamu maju abang kamar mermeme ya sadi memehani. Hibe bere nami doh buru nami doh nak buru nami jadi.
tung songonipe nagoy di bek kami lima tulang munat pakpahan sudodo nasa hulu-hulu muna rapno rombongan raya amang baru dan ibukon na dua-dua dan diala dipuli nasa puli di Sumamora dan diala go niuli mabet kala mamora tung nasa dia penagoy di bek kami at tulang muna amang baru las marwani badan muna las manang rohan itu di muna asa doronong matusaw ni dokon na dua-dua asa tipong may nanatinoba bulang-bulang may itong pangarahuna tung songoli penagoy di bek kami ada di pargalengon amat tadi bata mana manggohi pasu-pasu na jadi saham masunu saham mayat toktukotayan nung masa di pasatang yang baru ada di pargalengon do satu namar meme beras mahita jalan gabian di nomor bulang-bulang mergo wah di na itu aktio binamnya toktupangan baik damang masih diolas padon madura sahat Sisi permata ikaw ratang sabero aku taro siram sama jalan juga mulai sama diri kembali kami horas toh siagian nanda nami obar dia kapakata yom tadi yang kami dulu sabtu dinambang mulai kita di ulang ada di bahasa sadayon nang takas nak kita bunuhon guru mula gabi parumain nabi anak kami lagabi ilamu alani raja nami rohan marsopa pasahan to pagori si pangano to hamu ulah nabi siagian asa hati itu mandokon asa titi masih lupa golong pada semua tung songorong pe pagori si pangano pasapan to hamu raja nami saya tungguran nama pasuk-pasuna Itu tuh kalama. Salam sehat mate. Ayo, kapahudul may sopuse kamu orang burnami seluruhna nang diburu do elanami sederion rodo kami hula-hula muna margesegian apakas rapta ulau nakik na rabita manarun yana kota tubagas joron itu hani macalo pasu-pasu parbogasan mahige na posona umasatay mo manison itadamas do dikis itiyo asa doron nami atok sekatan itu tua si titik masih gopa golang-golang pangaruna uli oti sedia pe deke sidliu deke las deke sahaton sasaat matok kita saluna tu panggabian tu parhorasan sasaat ni solu masa tu bektian umasa tami mah deke sidliu deke las deke sahaton sahat maita tu panggabian sahat ma tu parhorasan marsi jalangan di jolo nabe salam sehat saudari sahat ma tu hula-hula nabi siahan si jalo patulang hula-hula siahan Utur dikit si mundur-mundur saya kan di hamuna ada dua inong majalo pardonga pasadi beok kamu imanang tarpasu-pasu naking digagas doro di tohakai sayang iya matutu rumah tangga si tirus kamu nang dijolo di masyarakat nang dijolo di hutan karliwu ima di ado permutuhani dike si mundur-mundur sahada horong mana matiwatan natiwasu na magdagkos sa titi main na horong malais di rumah otik sesadia deke na mokmok deke na tiyo sa itu hatta matong namanggobi pasu-pasuna butima mauliate kamu tulang hera tanya kita yang meraugangan nami nangi baca pertanyaan gunang magjalo pasang-pasang terbagasok kabusian bagasan joroni duhatai hiti na posona disuan pere buru-buru kami tulangmu mergapakpahan pasahat deke si buru-buru deke si tiyo-tiyo deke sahat saya mau buru-buru mahamu tudolok tutaruan saya lang tuwa nama nuwal tawang muna saat masuk dulu diangkat tujuan muna bahwa mengatau soal ini dokter tua-tua hubungan tetap bisu di bonang itu nasa hubungan anak mau berena bisu bahwa baru nama lomar roha buka saya punya tikok bujur mah di topuni-topian naik tudihan menabuh mengalakkan di sini hamu tahu dapat carian titumban lagi toba golang-golang mapangarahukna Mereka kena binasa nami Tuhan berbeda. Amat tadi watama namang kohi pasu-pasuna. Sah masolu sah mayat tokubot tayana. Buka saat kami tulang memargabak pahat dekion. Saat mayat gabian hujjala horasan. Sama ni madere dekena binasa nami Tuhan muna. Salam na.
Asa tapahohon sa kokin sa martania kita. Jalan dengan baik karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di tempat ini juga kami melakukan adat kami sebagaimana biasa. Biarlah Tuhan tetap campur tangan, Tuhan tetap berkarya di tengah adat yang akan kami lakukan ini. Bapa di surga, tersedia berkat makanan minuman di hadapan kami. Sebelum kami menikmati, Tuhan kuduskan menjadi kesehatan kekuatan baru bagi tubuh jasmani kami. Tuhan memberkati keluarga Simatupang dan keluarga Siagian. Tuhan kembalikan berkat-berkat Tuhan di tengah keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, selanjutnya acara adat kami masih berjalan. Tetaplah Roh Kudus yang campur tangan. Dalam nama Yesus kami terima berkat ini. Haleluya. Amin. Pamoran badunya tujuh langkah, tujuh badua. Tapai aku di mana? Bere nami, bere di tuan di mana? Rojo tuso, manang boru. Bere nami. Rojo tuso, bere di tuan di mana? Hula-hula papahan. Tulang si Barani, soy. Oro, tulang si Barani. Ay, ada waduh. Nah, jadi tubuh nanyari bang, tubuh nanyari. Apa ini sih? Ama jabar tusuhut, tinggal panganan tusuhut. Tubuh nanyari. Tinggal panganan tusuhut, dia sultan. Tubuh nanyari si pun.
sampai hati nodai cintaku yang suci mulia. Sekarang aku menyadari cintamu padaku sejenis hari tiada di sana sampai hati nodai cintaku yang suci mulia. Ima lega-lega tutur nami marga Pak Pahat. Kami hula-hula parburu marga Siagian lungatung godang mucalo kami turni Boruta siantra dan Pamorota marga Siburiau godang do mucalo kami. Jadi napatadaw do nang sisadaburu do hita diulon ni Pamorotao mulu adong nama asa diulon ni Pamorotao amu ma dijolo ami ma dipudi nang soni sebaliknya kami ma dijolo nak kamu ma dipudi. Jadi mulu tuh kami parburu marga Siagian memang tutubur Siagian don parmain ni buru tahun alai buru pak pahon maon anon molo di jolo muna amido pangitu las hamudo pangu pangudun di buru tak molo adong ulau di buru tahun lang sisa da buru do hita tiamang buru ta marga Siburian. Jadi masa itu godang do hujal kami sinamot ni buru ta. Jadi arong lupa sapang itu kamu apa dulu nami lega-lega tutur nami marga Papahan las marawamuna so katanya tujuan nama do sedikit masih gopar kolam-kolam pangarap nah tunggu litik sedia peon ima turni Boruta las marawamuna apa dulu nami marga Papahan nampak calo dinasama. Bihamu tutuhat para siduli nang dirobak pangunang kaning bolo hamu di Solo bolo ada bulau di Borut tao hamu ma dipuli nami bolo hamu di Solo hamu ma tutudi muna. Jadi maulati ma tutudi tuhat tayo maulati manang dorok dihita imat titim marakut nang sinalo nami ima siyan sinahon nang sinalo mo siyan targal dengan taon hali beto para siduli
Lohoron namin dari songan nirokon na tua-tua asa bago nomor hal to may tutuna tubuh di karta ni Rorogean ora semahami to para si bawin muna di nama jalo titim marakut na siap kamuna amat tadi batama totong nama dongani kita jai suak songonima nang dohot di Rogere disod harap go di bakon na tua-tua tadi ya pelau gerei nabrak boru hok de boru ditulang ino dibati dokon hok jabi hok di bulan-bulan na maning disit di alap berei hok de boru ditulang jadi suang-suang ini mah diwato boru hagian lungadung takas di bereng boru jalan at tuari nang dijo badak ko dijo totik kuloho dohok doa tu gagas niya para si dolikku nalaho nabuak kopi sabuni nabarun simaduan gimana nabarut tahun itu kalau dinalong dia kena hurang suruh dia kabar rumah tangga muna kalau kami bapak marga pekahan itu perjulu dulu baru tuhami marga pekahan asa tetong dari dahami naung sisada guru dolot apara doli nami lima marga si hadiah dari rohonong matutu songon ni dokon ni na tua-tua bubu main data bisu di bona ni pinasa bubuan anak mahogere dua to guru bubuan guru dongamu mayat tok saruma tua jala pinatiko bujur meton di to binitapian manik tu dia hamu bere na dua mangalakka disi mahamu dapotan persaulian asa sangat tok solu sah mayat tok tuwot kiana nunga saud di jalo hami ima tutum marakut biar sadarion amat tadi watama namang gohi pasu-pasu permusik baik ma nanong kartu Satari maaf amang raja belum satari naira ina solibra satari haura saúde, não tu pesta